салом алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба дарси нуҳуми забони англисии мо. Забони англисӣ аз сифр аз рӯи китоби Basic English Grammar by Betty Azar. дарси нуҳум Yes, No questions with B, яъне саволҳои ҳа ва не бо истифода аз феъли to be. дар поён якто мисол овардаем. Is Anna a student? Yes, she is a student. Oyo Anna донишҷӯ аст? Бале, Анна донишҷӯ аст. чуноне ки пай бурдед, дар дарси имрӯза тарзи савол додан дар забони англисӣ ва тарзи ҷавоб додан ҳам дар шакли мусбат ва ҳам дар шакли манфиро меомӯзем. чихеле ки аз дарси қаблӣ медонед, дар дарси ҳаштум боби аввали китоби мо ба поён расид ва дар он дарс мо боби аввалро пурра такрор кардем. дар ин дарс бошад дар chapter 1, яъне боби аввали китоб чӣ омӯхтем, кӯтоҳ такрор мекунем. алифбои забони англисӣ ва ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо. аллакай мо медонем ки дар забони англисӣ чанд ҳарф мавҷуд аст, чандтои онҳо садонок аст ва чандтои онҳо ҳамсадо аст. хондани калимаҳо ва матнҳо. баъд аз боби аввали китоб мо калимаҳо ва матнҳои соддаро аллакай хонда метавонем. ҷумласозӣ бо исмҳо дар шакли танҳо ва ҷамъ. баъд аз дарсҳои аввали боби якуми китоб мо аллакай бо исмҳо чӣ дар шакли танҳо бошад, чӣ дар шакли ҷамъ ҷумла сохта метавонем. инчунин бо истифода аз ҷонишинҳо ва сифатҳо низ ҷумла сохта метавонем. тарзи ихтисоршавии калимаҳоро омӯхтем. шакли манфӣ кардани ҷумлаҳоро омӯхтем. истифодаи калимаҳои маконро низ омӯхтем. расме ки дар навор мебинед аз боби аввали китоб мебошад ва чихеле ки гуфтем бо истифода аз феъли to be тавассути исмҳо, сифатҳо, калимаҳои макон ва ҷонишинҳо ҷумласозиро омӯхтем. расме ки дар навор мебинед чихеле ки медонед аз дарсҳои охири боби аввали китоб мебошад ва ин машқҳоро мо дар дарсҳои қаблӣ пурра иҷро карда будем, дар ин дарс иҷро намекунем ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки мо аллакай тарзи истифода бурдаи маконҳоро медонем ва шумо агар дарсҳои боби аввалро тамошо накарда бошед, аввал дарсҳои боби аввалро тамошо кунед ва баъд омада аз инҷо дарсҳои боби дуюмро. чихеле ки қаблан ҳам гуфтем, китобе ки мо аз рӯяш дарсро мегузарем дар зери навор силкааш ҳаст, метавонед аз он ҷо ба китоб дастрасӣ пайдо кунед. мегузарем ба боби дуюми китоб. chapter 2. инак мегузарем ба қисмати дуюми китоб. using be and have. истифодабари феъли to be ва калимаи have, яъне феъли доштан. дар ин боби китоб мо феъли to be-ро чуқуртар меомӯзем ва дар бари он бошад калимаи have, яъне феъли доштанро меомӯзем. чуноне ки аз аввали дарс медонед, мавзӯи дарси имрӯзаи мо yes, no questions with be, яъне тарзи савол додан дар забони англисӣ бо истифода аз феъли to be, саволҳое ки ҷавобашон ҳа ва ё не мебошанд. то имрӯз мо чунин тарзи ҷумласозиро гузаштем ва формулаи ҷумласозии мо чунин буд. аввал subject-ро гуфтем ки noun ва ё pronoun, яъне исм ва ё ҷонишинро дар якҷоягӣ subject мегӯянд. баъд аз subject феъли to be меомад ва баъд дигар калимаҳо. агар аввал ҷумлаҳоро мехонем. Anna is a student. Anna донишҷӯ аст. They are at home. онҳо дар хона ҳастанд. агар ин ҷумлаҳоро мо ба шакли саволӣ гардондан хоҳем, танҳо феъли to be-ро пеш аз subject мемонем, яъне тарзи формулаи ҷумлаи мо чунин мешавад. be plus subject. Is Anna a student? ҷумлаи мо Anna is буд, дар шакли саволӣ бошад. Is Anna a student? яъне оё Анна донишҷӯ ҳаст? ҷумлаи дуюм бошад Are they at home? оё онҳо дар хона ҳастанд? тарзи ҷумлаи мо they are буд, шакли саволиаш мешавад Are they at home? оё онҳо дар хона ҳастанд? In a question, be comes in front of the subject. дар ҷумлаҳои саволӣ феъли to be пеш аз subject меояд, чуноне ки дар формула мебинед.
در اینجا دو آگاهی برای ما گفته است. این رو الکی ما میدونیم. یک بار تکرار میکنیم. A question ends with a question mark. جمله سوالی با علامت سوال با پایان میرسد. A statement ends with a period. جمله عادی باشد با نقطه با پایان میرسد. میگذاریم به دوام درس. Exercise 2 مشق دوم. در اینجا برای موضوع امروز را خوبتر فهمیدن مشق دوم را اجرا میکنیم. جواب ها را دیده سوال آماده میکنیم. مثال یکم را خود کتاب اجرا کرده است. Yes, Mr. Lee is a teacher. برای سوال آماده کردن گفتیم که فعل to be پیش از subject می آید. یعنی فعل to be را پیش از subject میگذاریم. کلمه yes را یک طرفه میکنیم. طرز سوال چنین می شود. Is Mr. Lee a teacher? آیا Mr. Lee معلم است؟ Yes, Mr. Lee is a teacher. مثال دوم. Yes, the sun is a ball of fire. بله، آفتاب توپ آتشین است. طرز سوالیش می شود. Is the sun a ball of fire? تنها فعل توپی رو در اول جمله گذاشتیم. مثال سوم. Yes, carrots are vegetables. بله، سبزی ها سبزیجات هستند. شکل سوالیش فعل توپی رو در اول جمله میگذاریم. می شود Are carrots vegetables? آیا سبزی ها سبزیجات هستند؟ Yes, carrots are vegetables. مثال چهارم. Yes, chickens are birds. چوجه ها بله چوجه ها پرنده هستند. شکل سوالیش تنها فعل توپی رو در اول جمله میمونیم. Are chickens birds? آیا چوجه ها پرنده هستند؟ Yes, chickens are birds. بله چوجه ها پرنده هستند. مثال پنجم. Yes, Mr. Wu is here today. بله جناب وو در اینجا است امروز. شکل سوالیش تنها فعل توپی رو در اول جمله میمونیم. Is Mr. Wu here today? آیا Mr. Wu در اینجا است امروز؟ بله Mr. Wu در اینجا است امروز. مثال ششم. Yes, Sue and Mike are here today. از سبب که دو تا شد فعل توپی are رو میگیرد و برای سوالی کردن کلمه are در اول جمله می آید. Are Sue and Mike here today? آیا مایک و سو امروز در اینجا هستند؟ بله سو و مایک امروز در اینجا هستند. مثال هفتم. Yes, English grammar is fun. گراماتیک انگلیسی خنده‌آور است. شکل سوالیش می شود. Is English grammar fun? آیا گراماتیک انگلیسی خنده‌آور است؟ جواب. Yes, English grammar is fun. بله گراماتیک انگلیسی خنده‌آور است. مثال هشتم. Yes, I am ready for the next grammar chart. برای تابلوی دیگر انگلیسی آماده‌ام. بله. طرز سوالیش می شود. Are you ready for the next grammar chart? برای تابلوی دیگر انگلیسی آماده هستی؟ در اینجا چرا ام در اول نیامد؟ چون که ما خودمون رو سوال نمیدیم. شخص دیگر ما رو سوال میدهد که آیا تو آماده هستی؟ و در جواب می شود Yes, I am ready. بله من آماده هستم. در این صفحه نیز برای درس امروزه رو خوبتر فهمیدن بعضی مشق‌ها رو اجرا میکنیم. از روی سوال جواب می‌نویسیم هم در شکل yes و هم در شکل no. میگذاریم به مثال اول. Is it a bag? آیا این سمکه است؟ Yes, it is a bag. بله این سمکه است. No, it is not a bag. نه این سمکه نیست. مثال دیگر. Are you a student? آیا تو دانشجو هستی؟ Yes, I am a student. بله من دانشجو هستم. No, I am not a student. نه من دانشجو نیستم. خیلی که میبینید در شکل منفی تنها در اول جمله دو میگیرد و در بین جمله باشد not. میگذاریم به مثال دیگر. Is the sky blue? آیا آسمان کبود است؟
Yes, the sky is blue. بله آسمان کبود است. No, the sky is not blue. نه آسمان کبود نیست. مثال دیگر. Is she a teacher? آیا او معلم است؟ Yes, she is a teacher. بله او معلم است. No, she is not a teacher. نه او معلم نیست. Are they in the park? آیا آنها در باغ هستند؟ Yes, they are in the park. بله آنها در باغ هستند. No, they are not in the park. نه آنها در باغ نیستند. Is your house big? آیا خانه شما کلان است؟ Yes, my house is big. بله خانه من کلان است. No, my house is not big. نه خانه من کلان نیست. Is this a cat? آیا این گربه است؟ Yes, this is a cat. بله این گربه است. No, this is not a cat. نه این گربه نیست. Are we at the library? آیا ما در کتابخانه هستیم؟ Yes, we are at the library. بله ما در کتابخانه هستیم. No, we are not in the library. نه ما در کتابخانه نیستیم. Is he happy? آیا او خرسند است؟ Yes, he is happy. بله او خرسند است. No, he is not happy. نه او خرسند نیست. Is the school here? آیا مکتب در اینجا است؟ آیا اینجا مکتب است؟ Yes, the school is here. بله اینجا مکتب است. No, the school is not here. نه اینجا مکتب نیست. New words کلمه های نو. Yes, yes بله. No, no نه. Apple, apple سب. Big, big کلان. Cat, cat گربه. Happy, happy خرسند. Run, run دویدن. Sun, sun آفتاب. Cold, cold خنک. Drink, drink نوشیدن. Friend, friend دوست. Blue, blue کبود. Book, book کتاب. Dance, dance رقصیدن. Family, family عائله. Hot, hot گرم. School, school مکتب. در اینجا درسی نهم یعنی درسی اولی باب دوم کتاب به پایان میرسد و وظیفه هایی که بعد از درس نهم ما به شما میدهیم. یکم مشق کتاب را به دفترتان نویسید. مشق دومی باب دوم کتاب را خودتان از روی کتاب بینید مستقلانه اجرا کنید و به دفترتان نویسید. با شکل yes no questions with be 10 جمله نویسید. در صفحه قبلی ما جمله نویسیم، جمله سوالی نویسیم و با آن با شکل yes و no جواب گرداندیم. شما نیز 10 جمله چنین می نویسید. سیوم باب اول رو تکرار تماشا کنید. اگر باب اول رو تماشا نکرده باشید نوارهای باب اول رو تماشا کنید، از روی کتاب مشق‌ها رو اجرا کنید و یا اگر بعضی جاهای نفهمه باشد برگشته نوارها رو تماشا کنید. چهارم کلمه های نو را از یاد کنید. کلمه هایی که در صفحه قبلی ما گفتیم آنها را از یاد کنید. در اینجا درس نوبتی ما به پایان میرسد و از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. لطفاً ما را پیگیری نمایید، فکرهای خود را در زیر نوار نویسید و منتظر درس های نو باشید. سلامت باشید.